na de me pesa meka na ye de toa so na me bie lines na ma wa kire wa adwen enie de tiane se omampanyin na na dudanko Akufo-Addo nso se posterity will judge him ene na dwuma awaye posterity ni nyina ne ye daachi ne beka bia mame enioma amaye no megya etowo ema daachi emre ebeka bia mame so beka ya asakasa no John Dramani Mahama nso ka bi in 2016 so onim se oye adwuma pa de na ho ode ne na adwene ne bibia boa Ghana na emre ene beka bia ma no ogya de oye nyina ma emre na Ghana fo behu se oya ade anase wa anya ade ene John Dramani Mahama yetuti ano no ene wasaba na Akufo-Addo nso ka se posterity emre dachi ene bedi na asema ma no se oya ade anase wa anya ade na minia ba ko bi tro bibi ayemede pa Dr. Felix Labi very fantastic thing I watch roye and also dear ebema sa emre no yakabi ama na Akufo-Addo no ejina dear John Dramani Mahama beye muntie dear ebema Ghana fo afe na Akufo-Addo no ejina for yesi dear John Dramani Mahama beye because unim ora John Mahama no nim se ekwan ya Ghana fo abono aka che ne se yempe no no na ono anim se enya de a obeye na adwen kura se o se ba se president o person se di president biem na onim time a oye na adwen se ade no se emu ofu ene se na Akufo-Addo hyase eye nyoma basa basa at the end of 2018 into 2019 muntie na Akufo-Addo by the end of 2018-2019 omu be free IMF mu no e no hyase eyi ni suban pa edi e kire Ghana for enti sa wukọ 2018 mu a na Ghana for hyase enu omu ho se papa na de na oyi papa de na woyi papa na aden na Akufo-Addo aden obi a onim history nim se 2018 no ena na Akufo-Addo hyase ne ho ye ahi ehọ na John Mahama hu se ade ani mu ayefo intimitimi sa aba enti na ma John Mahama de na oka se emre ne beka na asema ma no ejina mu because we hu se na Akufo-Addo ba ya o se me de menya wei me de eto metete so me de meye sei meye nyoma different menya corrupt menya sei no se ono kra de oya ade worse enti ade no emu ayefo e wo se me sa aba Nhyira FM na se ni posterity no abeka bia ma no ti e ka no kra anka de John Mahama eye no anka onye tumi se opeso sa aba biem me se ka biem si e ka no kra ne nyoma a yehu wo krom ha ene John Mahama mamu ni bi ene nyoma a oyeye na anka yentimi mbie ya no nka se ana wontimi nka se opeso sa aba president but realize say yewura na Akufo-Addo wahyase ye west etinesa wo de toto ho a sebi abonsamfo mienu nanso bonsam no baako no ye chen enne bonsam no entina wo se ono ye bonsam de ba ne bonsam no on de ye bayie but na Akufo-Addo de no na ye bayi bonsam enti momfa me bayie tie ne saa because me nya bayi bonsam oh they say because bayi bonsam ni hu chen bayi ene ma John Dramani Mahama be attractive ye nyina nim se from 2020 eba ni nyina no ni eni president e wo krum ha obi nim se from 2020 no na ye ni obi a yetimi ka se ye wo president wo krum ha ni ye wo obi a osi so a okokenkan speech na okoye commissioning but ni eni president meka president se bibi si a otimi ka se mate president se kwa abrefo ka se ye kwa anya on toto ayampia president se Ghana for ka se ye ho kire ye a o metra ho meka se munyina monye papa
Mani begu ase. Ni any president. Ni enya foot soldier. As say samre no. Oka no nso aka bi akyerɛw. Samre ni any from 2020 ni ekona ye de na Akufo-Addo so no. Ni any president. Na ye ono a ne nkrofo na ekeka bom a ye de omu pa obehu na aba beka bia owie a na chebi wasobre na no na ne buafu ne ho na onam. But John Mahama tie. Say one said the way Ghana force so kama. Ahu the way I say we ye bibia na e defendo. Ghana for yet to say Israel for. To see ano obia pe wa asem. To say obia kabi. To say MPP ni bi kabi bia. Na ndi si fo ba attack omo. But tie sa honeymoon no ebe wie na ewie a afin na ne Ghana for betna. Enti se wonima Ghana for no ye hya ase kasa ejina wo ne yeye. Se Ghana ni ka wei na untia wobeti Ghana ni na no se Kwadwo Mahama be ma bano no afin na Ghana ni no ahya ase ni wenya emma utirimu nya wo de na to da bia medika aka se 2 years aban bia no 2 years na ohya ase ye pa aban bia ba 2 years no ohya ase ye pa now so after 2 years no ohya ase sabi edin semhunu Nhyira aban bia after 2 years enti John Mahama mami mani nwu ma multimedia ya ni nwu twawo 4 years na ni enka se John Mahama we die onte se na no John Mahama no John Mahama mami me na Jantuah mani nwu because me de makase after 2 years no ebia na utirima asase ya wo de no wa asase sabi edin semhunu enti mami mani nwu ni ehu ni se o 4 years we die ye hu se o ma Ghana ya akono minim se enwoma bi wo dia obeka no kre na kire yen sa de ndo ya ade ye nim se ye wonwoma bebre wo ho anya wo na wo yeye eye na Akufo-Addo na yeye eno no ye beka bi ama wo ba se wan ka no kra nkire yen dia ene oni ye benya problem Radio Mahama na Akufo-Addo say waja amemuo papa ama wo ye nim se enye no kre na Akufo-Addo enya amemuo papa no jama wo ye nim enti me ha ho nka nkire yen ye nim dada ye ya ye be ko ama se na Akufo-Addo ontua ne bosia na wo boy no wantua enti wa mannwoma na ye kama ba ye nim se ente saa amemuo no wanya amemuo papa ama ode ahokyera amemuo ne ma wo na Akufo-Addo wanka no kra nkire Ghana fo ne nyomo obeka state of the nation address ni nyina no enye saa netie wase ho enkofo ho kiro mo enyoma nkoye business a collapse na memuo no ode ahokyere na amaw enti so okasa men ha because ye nim dada ono ye beka bi amaw mate se nkofo asia se na wo betwa yi mu dabe e-level mu dabe yenso ye nim se aban bia ba se oman no ede bibi ko parliament na parliament gituma eye parliament ena ebe ye nhyehyeye adane no enti ye twen na bibia ye okay a wa ma parliament aye nhyehyeye na yi e-levy afri ho obi obeka se John Mahama adenti na unyi e-levy sisia na unim dia woka because eye parliament nkoa na betimi ayi e-levy ne betting tax na afri ho eno so be ma umre na wa ye adwuma because ye tiase se wan kasa untimi mfa wo pe na emom udi kan ka ho cabinet no ama majority aye wo nkrofo no ahyase process no it within 3 months you say wetin e-levy no afri ho de tosumienu wo appointees no nso hwemu yi enti me na Akufo-Addo yewura ka bibi che ne se wo nko na Ghana foto ma onye wa appointees no wo na Ghana fo nimu yewura John Mahama wo na Ghana fo nimu ye nimu bi a original minister ye nim obi oye minister for finance ye nim saa nipa kro no wona Ghana fo nim enti woni ye no a wo pese hu asantema mu ha no me di asantema hu hia me mo woni ye no me bi mra the way a wo si bra wo ho ase na ubu nipa no me bi mra ha
the obey KMA boss, the obey regional minister, the obey DC, the obey penny was santimemi and no hear me, dear no. Mawoni any be mraha. Yempe obia omuadie. Yempe obia onjine asantemai ho. Yempe obia obema kumase aye tan. Yempe obia osori anopa na pe regional minister na ototo ayampia. Yempe obia ne dia ni sikadie na asantemai aye fi na street light enya adwuma na ekwan omfa ho yempe saa de ni bi. Tusu obi a obema asantemai abanyam. Mesa aka atro. Me kejetia phase 2 na hu hia me. Nti oba ye. Crowfrom market na hu hia me. Oba ye. Hospitals bibre na wo hia ase. Eurojet na wo hia ase na yenwie na ene regional minister ne na Akufo-Addo nyamu kwa akotwam ahomam. Obra mu nyantwi aka wie no. Eye wa won sa no. Kofo hyase pesika won so beto aso ma bibia ye okay se say waba no to aso me ehu se wo ai oye ye tamfo wa Asante region no wo na tamfo na wo ba wo ye adwuma Kwadwo Mahama because MPP ye funu ni ha but wo a wo ye tamfo ye to abeti NDC no wo na wo ba ye tamfo oboa ye enti Kwadwo Mahama ma Asante man aningu de ye se wontimi nya no ye na ye mpia wo Nemo medical culture me di wie no hweye menye wa adwen se 2 years pepepe afi de bibie sisi ya no wa hya ase esoro se wo soro a ye nso ye besoro se ka asem na wonsu ntie na wonkrofo de ahantan na NDC fo di atem na NDC fo keka de e ka oni ye benya problem se ye ka na wontie e be campaign atia Miankas me shase a campaign etia. Minim se obetimi aye. Enti fa enyansafo twa ho hia. Fa wona enyomu botom ntia etwa ho hia. Yi ni papa pa afi o meka se Ghana nti na mo menye party nti. Emfa obi a onim nimdie bia nkoye DC. Emfa obi a ne dia ne se woto a wa bibia nka ho enkoye regional minister. Emfa obi a onni nipa wa badoye enkoye KM boss. Fenyansafo ministers. Fenyansafo amu atenka eye DCs, eye CEOs. Dinocratic Ghana for ye be support you. 4 years o mabiem. Into 4 years no fa JJ adwen ni bi, fa Akufo adwen ni bi, fa Tamils adwen ni bi. Ne fa na Akufo-Addo de ye papa no fa ne ka bom because I experience in the war na Akufo-Addo ye nneoma bi ye papa peke de Tamils uru Tamils ye no peke de omampanyin Akufo ye ya na ebo no peke de jeje ye nke ka bom because he say there was experience a kire sa experience ni mu mawie